Postoje dani kada tišina u nama šapuće jače od svega spolja, a mi zaboravimo da je slušamo. Ova epizoda je podsjetnik da se vratiš sebi. Dobrodošla u prostor gde nije potrebno da budeš ništa drugo osim ono što već jesi. Ako si danas makar jednom osjetila pritisak da budeš brža, jača, mirnija, uspešnija, onda si na pravom mestu. Jer danas ne pričamo o tome kako da postaneš bolja verzija sebe. Pričamo o tome kako da se vratiš sebi, kako da budeš bliža toj tišoj, suštinskoj istini u sebi koju si možda zaboravila da svakoga dana pitaš sebe. Kako si? Šta ti treba? Jesi li i dalje tu, prisutna, sa sobom? U ovoj epizodi pričamo o tome šta zaista znači živjeti iznutra. Šta to uopšte znači kada se spustiš iz glave u telo? Kada ne žuriš da budeš produktivna, već prisutna. Kada ne pokušavaš da se dokažeš, već da sebe čuješ i osjetiš. Zato te danas pozivam da usporiš, da se ugnjezdiš. Možda sa toplom šoljicom čaja, možda dok šetaš, možda dok ležiš zatvorenih očiju. Samo ti i tvoj dah. I jedno pitanje. Kada si posljednji put osjetila da zaista živiš iznutra? Ne iz navike, ne iz uloge, nego iz duše. Šta za mene znači živjeti iznutra? Kada sam ja u kontaktu sa sobom i kada živim iznutra, osjećam protok energije kroz sebe. Sve mi ide od ruke, čak i ako naiđem na prepreku. Jednostavno se pojavi rješenje veoma brzo, ili mi neko pomogne, ili se jednostavno ispostavi da i ne moram to nešto uraditi. Kao da te energija života nosi nežno i lagano kao pero, a opet prizemno i uzemljeno. Jednostavno osjećam prisutnost, mir u mislima, bistrinu uma, kreativnost, znatiželju, inspiraciju. Telo je opušteno i gipko i mekano čini sve pokrete, jednostavno odiše lakoćom. Po čemu prepoznam da sam odlutala od sebe? Pa, prvi znaci da sam odlutala od sebe jesu pad energije, konfuzije u glavi, mislima, osjećanjima. Buka u glavi kao da se misli bore međusobno za moju pažnju. I sve bih da uradim i onda krenem sa multitaskingom i osjetim u telu ne. Ovo nije moja energija. Ovo nije moj način. Ja umem ovo mnogo bolje. Tada mi je primarni prioritet da se vratim sebi u sada i ovdje. Da se vratim svom disanju i prisutnosti. Makar na 2 minuta ako sam negde van kuće. Jer čak i u najzauzetijim trenucima možemo izdvojiti 2 minuta koliko i za toalet. Kada imamo potrebu da idemo u toalet, ne tražimo opravdanje i specijalne prilike, već sledimo svoju potrebu bez kompromisa, bez ubeđivanja sa svojim umom i telom da ne mora možda baš sada, nije to toliko hitno i bitno i neće se dogoditi ništa strašno ni ako ne učinimo to i slične rečenice koje govorimo sebi u trenucima kada osjećamo potrebu da se vratimo sebi, ali nismo navikli da to sebi damo za pravo. Nakon što se vratim sebi, sve se bistri, prašina koja se podigla lagano se sleže i može se disati dublje i opuštenije. Energija ponovo protiče prirodno i sve postaje puno lakše. Šta me je sve tokom života učilo da živim spolja, kao i većinu ljudi? Pa ono što nas je sve učilo da živimo spolja jesu uverenja i navike. Navikli smo, na primjer, da se umivamo, da peremo zube, da održavamo fizičku higijenu, ali niko nas nije učio da je ne samo u redu, nego i preka potreba održavati i emocionalnu, mentalnu i duhovnu higijenu. Jednom rečju, energetsku higijenu. Kada trebamo da meditiramo
ili da izdvojimo vreme za nešto drugo kao što su radionica, program, energetske vežbe ili bilo koja duhovna praksa, mi tada osjećamo krivicu jer za to vreme nismo produktivni, ne kuvamo ručak, ne brišemo po kući, nismo se pojavili negde i slično. Mi pokušavamo da ispunimo očekivanja sveta, a iznutra ostajemo sve više prazni. Koliko puta sam se našla u kući ljudi koji ne samo da ne praktikuju prethodno pomenute prakse, već i zaziru od njih, kao da je reč o sekti, vrađbinama i koje čemu. I onda to okruženje nije podržavajuće i veoma je teško istrajati kada si toliko drugačiji i toliko odskačeš. Slično je bilo i u kući mojih roditelja. Jednostavno za mog oca to nije razumljivo i normalno. Ne govori često to naglas, ali se osjeća neslaganje i neodobravanje. A ponekad i izrazi naglas vrlo oštrom opaskom i provokacijom. Sedenje u tišini je za njega ravno kazni i ne razume moje tišine i uživanje u bivanju sa sobom. Dugo godina me je to ometalo u pridržavanju duhovne higijene. Gledala sam ako mogu da živim svoje potrebe, ali da se sklanjam od očiju drugih. Time sam pokušavala da nađem kompromis između onoga što želim i da spolja uvodim drugima. Ali i to jednom moralo prestati jer to takođe guši našu dušu. Zašto da se krijemo kao kriminalci ako znamo za nešto bolje i drugačije? Zašto da sebi uskraćujemo život kakav zaslužujemo da bi nas neko kao prihvatao više? Kažem kao jer to nije zaista prihvatanje ako nismo ono što jesmo pred nekime. To je prihvatanje iluzije, slike o nama. I tako bivamo odbačeni i od strane sebe i od strane drugih jer mi znamo, osjećamo da fejkujemo, osjećamo da to što glumimo ili krijemo nešto što jesmo, nismo mi i prihvaćena je slika, prihvaćena je iluzija, a mi smo odbacili sebe, a drugi nas takođe nisu prihvatili. Tako da to ne vodi ničemu. Kako se vraćam unutra ka sebi? U danima kada sam preplavljena, primarna stvar koju preduzimam jeste da se zaustavim. Da se izmestim iz haosa na trenutak. Da se povežem sa sobom. Vratim u prisutnost. Stavim fokus na disanje i na osjećaj u telu. Vraćanje čulima i izlazak iz glave itekako pomažu. Da se vratim u poverenje, da ne moram ja sve da znam u glavi. Mogu da dopustim i da budem vođena. Da imam poverenje u život. Povezivanje sa prirodom, prirodnim okruženjem i prirodnim ritmom itekako pomaže. I možda će ti danas prijati da zajedno uronimo u taj prostor. Slijedi vođena meditacija, jedan nežan prostor povratka sebi. Nemaš ništa da uradiš, samo da dozvoliš sebi da budeš. Lagano protrljamo dlanove, da pokrenemo energiju u našim dlanovima, u našim čakrama, u našem telu. Zatvorimo oči, udobno se namestimo i osjetimo kako se sve više vraćamo u telo. Zatim spustimo dlanove na butine i okrenemo ih ka gore. Opustimo dah i disanje. Dozvolimo ramenima da se spuste, da se opuste. Duboko udahnemo. A sa izdahom otpustimo svu težinu, tenziju, sve što nas opterećuje. Idemo još jednom, duboki udah. A sa izdahom otpuštamo misli, brige, tenzije.
dozvolimo telu da se opusti. Da odahne. Baš tako. Ništa ne moraš. Samo si ovde. Osjeti vazduh oko sebe. Osjeti kako ga udišeš. Taj blagi dodir. On je život koji te miluje bez zahteva. Iznad tebe je nebo. Ogromno, prostrano, tiho, beskrajno. Posmatraj ga svojim unutrašnjim vidom. Osjeti koliko prostora ti pruža. Sada udahni taj prostor, neka uđe u tebe, u tvoje grudi, u tvoj stomak, u ramena, svuda gde je bio neki grč, neka tenzija. A sa izdahom otpuštaj svu tenziju, napetost, brige. Dozvoli sebi taj prostor. Dozvoli sebi da zauzmeš svoj unutrašnji prostor. Nežno, spontano, bez napora. Tvoje biće zna kako. Svaki izdah neka bude otpuštanje, težine, očekivanja, briga. Svaki udah, novi sloj slobode. Još malo prostora za tebe. Još malo svetlosti. Ništa ne moraš da budeš. Ništa da menjaš. Samo da jesi. Ovde. U prostoru. U tišini. U sebi. A zatim reci sebi hvala ti što postojiš i što si dozvolila sebi da budeš. Osjetimo ovu zahvalnost u svim ćelijama našeg tela. Udahnemo duboko i sa izdahom je pošaljemo svuda oko sebe u svet. Zatim lagano i nežno protrljamo dlanove. Zatim dlanovima osvežimo naše oči i lepo lice. I lagano otvorimo oči kada smo spremni. Dobrodošla nazad. Ako osjećaš drugačiji prostor u sebi, samo ga primeti. I ako ti prija, ponesi ga sa sobom kroz dan. U nastavku želim da podijelim
kako za mene izgleda kada taj prostor živim i u svakodnevnim izborima. Kada biram sebe u svakodnevnici i na malim stvarima, to radim tako što radije sebi kažem da, nego bilo čemu spolja što mi se nudi, a zahtevalo bi da idem protiv sebe. Na primjer, ako mi se negde ne ide, već bih radije išla na neko drugo mesto ili samo ostala u tišini, iako bi možda bilo dobro i korisno iz nekog razloga da tamo odem. Kada god mogu, biram sebe. Postoje naravno neke stvari koje su nam obaveza, a koje ne volimo, ali zato sve ostale možemo birati. I svaki put kada sebi kažemo da, vraćamo se korak bliže sebi. Ne moramo da se vodimo logikom, uverenjima i navikama. Možemo da naučimo da slušamo taj tihi unutrašnji glas. Kako poverenje u sebe menja moj odnos prema svetu? Pa, poverenje u sebe menja moj odnos prema svetu tako što svet više nije tamo negde i nije odvojen od mene. Svet je sada u meni i znam da u svetu dobijam samo odraz onoga što jesam. Ako mi se ne dopada, onda menjam u sebi to što mi se ne sviđa, a ne svet i druge ljude. Ako, na primjer, osjećam da ne dobijam podršku, da su se svi nekako izmaknuli u posljednjem trenutku, ja ću obratiti pažnju na to da li ja to u stvari stvaram svojim uverenjima, energijom, navikama. Zapitaću sebe kakav je osjećaj kada imaš podršku, kada svi žele da ti pomognu, kada ti rado pomažu i uvek su uz tebe. A onda bih takav osjećaj odomaćivala kod sebe, jer znam da je spoljni svet samo refleksija unutrašnjeg. Možda je malo pojednostavljeno objašnjeno, ali to je to u principu. Zamisli sada jedan svoj dan kada si potpuno u sebi. Ne savršena, već prisutna. Kako se tada ponašaš prema sebi? Kako govoriš? Kako dišeš? Kako biraš? Zadrži taj osjećaj u telu još malo. Jer iako ponekad odlutamo, uvek možemo da se vratimo. I svaki put kada to uradimo, lakše se setimo puta. Ti znaš kako da budeš kod kuće u sebi i tvoj život to zna da prepozna. Hvala ti što si bila ovde. Ako ti je ova epizoda prijala, podeli je sa nekim kome bi mogla da bude podrška. A ako želiš još ovakvih trenutaka, znaš gde me možeš pronaći. Do sljedećeg puta, budi nežna prema sebi i biraj da živiš iznutra.